Hello ma'am da ngasi akoi feminine hygiene gi oiba akoi ikai ki thado aga ma'am da ai nupi oibi singi yam kana kadaba product ama ma'am da ucharamge ma'am ado akoi ne isa gi private part yam luna nana thamba haibase yam na darkar taeba ko ado ma'am ai product to ucharage ma'am asida lezare everything gi oiba cream hair removal bikini line sini ma'am ado asigi product se hangtoga ma'am da su yang halake ma'am aina tawisidi twin pack ne bako amukta ani yaudoi ne bako ado ma'am ai manung da kai yawi habdo yang haljarage ma'am sumaina ani yauzare cream se duka te kai yawi habdo yang halake ma'am cream sina asida lezare ani mak chap manai aduka asidana patches lezare khet abagi ko aduka ma'am asida tissue paper ani khaksu hapchare ma'am aduga akoina hana khangdadana razor gumba sum sijinabase akoigi sokpa khotpa yawi adugaidi akoigi rashes gumba oiba yam ya oidana ko aduduna ma'am razor gumba sijinabase akoi isada su yamna phattaba haibdo oirame akoi hana khangdadana no sijinabado ado hawjati khangabanina cream gumba se sum sijinaba yarani ma'am ado isu haifetang asegi cream se kudangda tawraga ma'am da ucharake kamai tawi haibdo aduga ma'am asise sensitive skin formula su oiba ko ma'am ai hawjik haifetang taisarage sai da oin tawrage ba ko cream se haifetang sumaina taibiro koina tawgadaba part tu ko aduga ma'am asigi patches sina su sumaina nanba yai sumaina haifet nanbiro fazana tap na ko aduga ma'am asise 5 minute muktang thammaga yarne ba yam kuina su thambai mathau tade sumaina haifet na laga 5 minute mu thambirani ma'am ai hawjiki oina asigi tissue sine oina koke tawbani patches na tawraroi maramdi ko ma'am su asigi sumaina pikna lakbane capsule ta lakbane ma'am na khangamdaba yaiba sebu kaino haina aisu ahan ba tawba matamda ko asise kai oidoino haina khangamdeba ko ado ma'am su aigi video se yengaga khangdaba leiraga su adum khangedana ko aduna ma'am ai ma'am ge damakta asigi tissue sine oina kokthalaga ucharake ma'am masigi tissue se sumaina segai biro ko segai biraga se tissue se komai chawthori haibido ma'am de ulake ma'am sumaina glass amada ising khara hapsan biro aduga ma'am asigi tissue se sumaina thada biro ko aduga ma'am yengu chawthori se ma'am chawthori pura tissue type ta pakthorok to ni Mana kang na sumdok piro ko ma'am sumdok pire siga laser pak tremo aduga ma'am tissue se akoi gi pack ta di ani khakta yawridana ko aduna ma'am na tissue gumba se yumda leitaba taraga su soft cotton fi gumna ko fi gumba na sum sijina ba yagani ma'am yam phasana 5 minute mukta thambada ya phasana ko ma'am ma'am se yengu sai parts de tu haw yam hawdabane ba ko adorga su ma'am hawramba khara du su loi kokre yam phazana ko ma'am yengbiu ma'am su ma'am aduga sumaina tissue sina kokpi oloraga akoi isingna haifet chamthokpio ba ko khutse rabiya go to different hadai duga siga sita grebe ado ma'am da so ina sijinaraga kamai tawi habido ma'am da su uchakre ado ma'am asigi everything gi cream hair removal bikini line se akoi gi natural ingredients na ta saba oidoni aduga asisi sijinaba matamda akoi gi hair smell gumba du su oiraroi aduga akoi gi ingrown hair oiba darkening skin oiba adoidi rashes gumba adugumba su kai mata oiroi ba ko koina razor gumba sijinaradi cut gumba sokpa khotpa su ma'am oi aduga rashes gumba su oiba ko adugumba do ma'am su razor gumba na tawba taragadi razor gumba se
ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯪꯕꯤꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯎꯠꯆꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯚꯔꯗꯤꯟꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯍꯦꯌꯔ ꯔꯤꯃꯨꯚꯔ ꯕꯤꯀꯤꯅꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯡꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯗꯦꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯆꯪꯉꯒ ꯄꯔꯆꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ